Чувашской республикин тавадивишле артизен Алина Каликован пулдарулыхне кымыллаганзем кугамай арджи ялнах туллы пулдарятпа ергелен юбилей кашне бұштарынжеш. Уяв Чуваш пашал пугане театрын жиертірі. Сцена остыне саламлаганзен ежінже перін пулдарулых ушкане де бүлчі. Пугане театрын сцены шинче Алина Каликова вадар жылытла вылять. Шак тапхардавыл шырвы дырытла спектакльде икшіре яғын ролик алып лазап пәчі кураган сыне тытканлана. Уява бұштарында ханазем Алина Ивановна шавдері эшчен, ырыгомылы, талантлы, сыбайлы жин бұлнене шеріплетріш. Олчын лазақта Пугане театрынже вылямалы артист пылза журалныне палыртріш. Республикан культура министерствене расшири театр шченезен канажын председателін тавхучызыне парзахав халандарджиш. Тадан мажил курагансыне савындармасынжиш. Пугане театре манбурнышыра семье гыщен премеш вырын ежинать. Мынжын дезесін кашны ирех, эже пуштарыны жүхне уява гильнебек келедеп. Спектакльзен буриш унда шуги, унранда гильмеш, шавдери савынадып хамын юратны театра эже жүреме. Шавдери юрададып хамын рользине выляма. Шавдери юрададып ажазем залра савынышлы гушпа, алы жупса хавасланзаларныне курма. Эмет пурнышланны дезе шутладып. Юратны эшре тупны делей, свапылы дедеп. Алина Каликова кашни роля чери видергаларать. Валхамар республикари пәжі кураган сене шешмар. Үтті регионды ачасыне де пәрәмар тұтқынланы. Чиас райолаган сынарцем итлемен чықчеппи, уйық шинчихер чибызык юлдаш компьютер шыжые сарбиге Шубашкар юмахи спектакльзінче. Юрбиге рольне вара вăдăр жылытла выляна. Пулдарол хушкынебе бірле халықсым хушынчы тадараши жанжи фестивальзембе конкурсыне чашчазақ тұқса жүреші. Малдывырынзыне ешінайшы. Час район изенчен брендевал, юхмамиши жирный тлеменчик чипи спектакльде, чыхамышне шавдери пылганулы вылятымчы, кайран вара шип-шипне де чыхчыпине выля мамай гильчы, нумай выля за жюрене. Чернигов таранах кайза гильне бір выл чыхчыпибе, Владимир гулынча ажазене савындар за жюрене, выл нумай жузем каялахынде бұл заиртне. Кышт кайрахынде яланах каладып, вунеге уйых юмахри, ама жюри хераджи сценария, шак сценарын девал, шавдери юрадады бебына, шавдери шелледеп, шави хераджана, выл хыйын ырыгымылебе, темчухле узал дизеле, шиндерес тезеде дырыжать. Алина Ивановна на иштешіземде хизеплеші. Бұл выляган спектакльзіне чөдім сырыңгыдеші. Шагын вұрттанлығы артист хайнишне чундан тынынже. Тохырван намышыл зенде Алина келзе берінде аттара. Шап-шамрак. Хитрескер пайын хигунда хитревал. Ана негамда хайын жыл дебамас. Шавдере ырыгымалла. Шавдере артистка лайық. Биде туйымла чин. Биде шебеш, лайық тұс. Мен қаламалады да. Оншыне темінле іште шанзабама болады. Может, по унанчи пахалыке, чи малегалас паллы ени бол. Шак чуваш юмахисыне, чуваш ташшибе илем кертне. Чынақта унбек чувашлыха тұцыбыраган, чувашлаштаган, жин сахал уйырмағынде бірім пуған театрынже. Мүшін дезесен бол тажы астыне брензе тухны, шавна бол сцены жіне каларат. Шавнбада перед спектакльзіне пайынге кунда бол, чуваш ташшисымбе илем кертет. Бол рользем зірбушне. Тада калас кейдінде, чынақта шак юбилей хыщын. Тадақта нумай жол ішлемеле болдыр театрда, тадақта нумай кураган батешмеле болдыр. Алина Каликова шиденебелі планзалараган артист мар. Ол яланақ мінде біліншенне қызықлы жырать. Юлашки вағытра сывылық енжен хавжаға жазембе нумай ашрет. Парле спектакль землардаща фестивальзене худшынаща. Үтізінжен нембеде каямарине жерпледеща. Чуваш енгаларым вали Оксана Верликова, Михаил Солин.